Kajing sange dedo masi kala ya chibnai e menta nadu baka khasi jantia botcha welfare association kala sange ban persya kajing chalan masi be an chari Bangladesh. Menta kasngi kinong ilam ke KJBWA clear kendo yo CEM ke KHADC ba tin wel dekhar ban kerpat ban aibor nak benta ban penlong ke jaka penlang masi hakawe ne ke jaka than bernihan ban laj na kajing lethet masi na khana para. Ke KJBWA kala war jaka ban kenria no ya yo masi shawe na khana para hadin bakala keno baka yo khana para kamlong shu ko balai lud namar bala pen ya tang da ki katu ka ningot ki brio kala keno ru baka jing ailat ka hima maliam ban penlong yo man kasngi kala kta iki namar ba kum baju long dei ban long yo shisin shitayo hendrai ka hima maliam kala pen kelai ka ne ka jing penlong yo khana para kabla pen yo lat ki nong khayi masi sha Bangladesh kawepat kalong ban pentikna bay ki masi bawan ra bande dei ban examen shwa de ki doktor nomor bah yo khana para kamdan ka jing examen ne ki jing ko jing kya ki masi dap ka jing so komen hak bom ta kasni la yo bane kendo ye CEM juga dis council iba tengwal dekhar hak ba mangi kum ka kenbuan kat kum kan ka jing ya inti bom ta ila ban pau ha i ba kum bang lai sim ya karahi ka sang hi ber ka we ka kala kentak hak ba kan lek yo biang nang thien po ka yo ko ba don po na para ka yo ko ba rim ndai kat kum ka bang ngilong menta hak deng kan ka jing ya inti te kala don ka jing persang na kaliang jogi dekhar ki ong ba niru intre syu ya kan ka yo ko ba rim namar sibon ki kenrom kenram ki lami hang tu te ba kila persang ngi bangine we hak ba ngin lek ban penlong no ya ka yo ko ba maki kin pen kre hang tia po uput usan jo ka san te na kaliang jongi ngila ya persang jur lor kan bentah namar maki kila terwa habun ki inong no ki facilities ko ba maki kin ai ha ta ka yo wat mai rei na kaliang ka sang kam dan ka jing sania lor kan bentah te ngila persang hi bane ya ting e lor kan bentah ba ngila yo ya ka jaka hang tia po berni te kata hiya sipor kalong ka ke bangi wan ban bu ke jingkarpan yang CEM bare council berkawe hi kalong ba na kaliang kujung ki ken susha tangkong ka NUC sipor ya kan long tangkong ka stop omde ka yo namar khnang bangin la man te la kami ki para khot jungi namar ba hadu kum bakalong mentahi na kaliang kujung ki kila angnuat bangin plien na ka depan ba tunjuk bangin naingin yo masih tela da baro kamut ngin koi haka bangin tie ga masina po kajala asam kam salong ga e ga kam ka ba e haka ba mangi sa si sen pa bangin wan ra e kini masi po kajala tiong ki kendung kendong ti yo ki ta ki kendung kendong kum bakalong hi menta ti namar e ga bangin la e kendu ya kini kayo kebadan kana para kalong banadu ki si kum ba khat wis nam menta kajaya ya ulti jongi kalong ba ni layak keren halor kani ka jingjor kani ka jing khai masi sepo kari Bangladesh mereka ka ba kat hadu mentang yemyo so mereka ka daw ka ba kau ka isu ka ba ni hamya keren ha hantu kalong ba na kaliang usia uniram ha ka bangin te la kam ya kani ka jinglong yo pathar kumba kalong hi mentang ka yo ka keren kalong ba na ka mentang kani ka khasi jantia na mentang ki nong ato ki badai ha ka jela ka yo tang na ka mentang sisin steo ba biang palan kalau biang pelan, mereka ban kumbala peni ida ka office usia ka himam liam ba nalor ka jing dawa, manu ba dawa, mereka mangi ibadai hok kita kitra no do ni dawa tang sisin steo. amlong kambyang ban le bro kambyang kan ya ka penyo la sibun namar bat kini ki bre bu baju persang man penya di masih sopok dari Bangladesh kiwan ka sur jeng kum lo do mereka pakasang ka kentak itu hiladan kini ki processing unit tak tu kan Italy. Te kini ki bala invest da ki brio na tai na po Middle East no kuman chong. Te maki ki sngo thu ba kado ko biang kado ko ba ki tang ni di masi ki bawan leng ba kan India ka jong. Te vi kum bakalong mentangin su ang hi tai ka bangla kum no kanu ya kan ba ta bangla. Te ka ri bangla kan pala ban kata. Ke Henry kata ke jingnya ke jingdon jong ni ka processing ka penlong bandawa masi sibun sya Henry kat la kan da poi sya kita ki jaka ki ba katmu kum do masi ka bala pelat aja kan dala kelas ka pisah ka ki ka bon ba pisah tinginum la ban kaliang jengi bangin ya pun ya kata kedua Henry bangin ya keren kata kedua ni ka akut Henry ka de bisa tang ka bangin la da kino ki la kilti ban dikat ke ni ke jenis